nyakimo aselalele nana nyamie makoloba o esi nyamie nyakimo aselalele kekpan flao atie mianie mi nyamie nyakimo aselalele kekpan flao atie mianie mi nyamie nyakimo aselalele nyakimo aselalele abatumi tiale o eti nyamie nyakimo aselalele abasomi bo mi afembedu golongolo nyamie nyakimo aselalele kepon flao ati mianie mi nyamie nyakimo aselalele kepon flao ati mianie mi nyamie nyakimo aselalele Asena
Alléluia. Nyamie otikpa dans famae. Ils sont tiens ya senai otuma enoale. Le croanga eto pe eto di eto la eto yao eto nyamie mo eto yo nyamie kura. Alléluia. Nyamie vle nyamie sranpa mongre mo nya molike Jésus do mai non. Nana David wa kendi do kunya mie nyru otikpa mami kema di do ya akpi ike ofle no o mama o rai ogwase ngle mo Jésus do mai no yole ke ka onya mie nyru oti surale oti sadandamu maka we nyru na mo wa ngure ototo no akunda ngoli ka ofle sengesa ngati abali fo akunda fasi so na yo pa manya mie klu gong na ka ko o esa ku fama o Jésus do mai no ma ekula ejao ele ke iswa bo e anyaibo sonti e kanga nyamie kwa flele ndengamo gwemu ablani nu e ke ngai mo sien Iwa anangama na orafi okun fue ni wa vuebo asisran afin be ole titi ma orai fi fonlenga mfoni mi gba flenu ni satenga iori anangama okun fue ni wa vue bo asisranti na orafi mi. Alléluia. Nyamie yula okpen ba mesu len klokla inu eto efruwa ngwe numéro ablassant quand amène on que mon beflemi micro que mi fa Jésus ça fait quoi trama menuku micro que mi fa Jésus. Alléluia. Micro que mi fa Jésus to sana Mami pa Jésus kempra, mi broke mi pa Jésus. Yawa bubu mi krakanu, yawa te mi tenu, isanti ya mi suinyo, mi broke mi pa Jésus. Alléluia. Mi broke mi pa Jésus. Eto sana. Mi kempra ba mi wono, mami pa Jésus kempra, mi broke mi fa Jésus. Micro que mi fa Jésus. Lele mi fa junglola. Mi wati la lopa. Mi fa clé me fa mi croix. Alléluia. Micro que mi fa Jésus. Tosana. Mi fa ba mi oro. Mami fa Jésus kempa. Micro que mi fa Jésus. C'est mi fa bien.
bene, ye wanya umbe tele boje maye. Adoudoua, Benengle, Nyamiebo la plaie, Nyamiebo soma pochounou, Nyamiebo me fifi, Nyamiebo sa fumenu, Nyamiebo sa feme yase, bo si sa klokla, bo liki kokla klale sou, bo liki kokla timi sou, il la wase, yo mo, yo kla, et mieux Jésus-Christ du maïnou. Baba Madouma, on y a quand vous titi. Afin que boli, guafien boy, aniani et kwa isu, ben abeoli du mamu, be sisin le tombe nous, be fali pango, vie fali moto, anangama et mien, vie bo fali à la plat. Ngwa mi aniani et kwa isu, mais atiman des filles, et quoi dit à conduire, et là c'est et mieux Jésus-Christ du maïnou. Baba Klao, blenga iswa die e fa tu o sanu. Anya tinga fwe onu ande kan fwe due to fwe like kla ngaba yoan mo wa we san o tinga na maka e sandi ni on due na kan vule nyoli Jésus-Christ manu mo iso amen. Alléluia. Nyamien vle wole. Amukriti joa. So ya me fe ka mo nyamien nyunu. Ambonde da pa be mama nyamien. Waka we nyunu na ma emla nyunu. Na ma e bua kunda fa ofle sengema e ye akun gbe ngro ekle. E pa e bo fle afion ti esi yo le ngwan mo. Maka mbule nyo nyamien ri Jésus du manu. Nyamien vle ma e gwase. Le nganu ya si nyamien iunye ela nyamien ase. Ke kanga dwemu ablesien ni sien iwa mo twe iwa sramu amu yo enyamien ikura amu ma amu nembe su be memei oma engwa oyo ma ejai oplama hallelujah nyamien be ni otike enyamien de ngo hesa si ebe ni okro balele trasu ke enyamien fa kro nyo iwo ni oma engwa be kla toma hallelujah Trabia mudonga so be odo trolo. So tike bele sika pa. Tinga so tike be kula to ngwan. Mba to ba ja lo. Tinga ba elele. Be to la lo. Hallelujah. Lo ke nyamie kpli yo fama yo. Se wa fama mo akula nyeme. O ma ngwango fama ongle mu me tia we nyuru. Boti kingi, boti pai. Monesu na la nyamie ase. Me ma nesu e nyamie mo e kula. Boti pa fama e. Iwani oni esuma ejai oklama kanje ekpofu embobo so ebo aya o ami fandi nu kanje klumbi fu abole fu osesi e o sabie nyamie mo nyama e oni tisuka e mo oni tisuka ele ase oni tisuka e ya e oni tisuka e du maida Makani angaye ya mie monio. Sani amos asikoti dan. Mo joklu. Tuaklu na le ase. Mo angure o le ase. Mo akundan o le ase. Mo klai o le ase. Mo awe o la nyami ase ngla mo. Ana mati pa fama. Kokloli wa mo pali wonti nongumi osuyonia oni awro suwie oni osufu ame kloklo beli kavie o mamu isa wo satini ke ngale be mesu juma ngadi nyamie sa ngosu
ma esinya mi o ye dan ekun yo le wa kun gba ga mo fa ma ni ye na sran gba yo ti nya mi wa se ngo lie npo a eri ti ma Jesus iklo le oba le tori o mo flo le o ka e wa ni o ti kele dan ye nya mi o fa ma ni enukungu o ma la mi ase yo le keri o kristu ke Jesus Christ mo ja ngo gwa ali o to wo wie na ne akaki nya mi wa ya sa pa fi senga nya mi kuli bobo se so fa mo ni o la nya mi ase oni wa kun gba mo o fa tori o tinti Jesus Christ ti akuru ye fu e okuru e dan wa e ma sa te fi oni wule fatama oni nyine ne fatama senga okuru su wuli odun manu ti o okuru su feli enukungu nga eti o ko ene anya ngwan ma esi Jesus unye ma esi nya mi unye afion fe wa fa mani ye ye Jesus ati sre so wa pe ma esi ati sre popo okuru su wa awun nyine ne kura edun manu o ma ne anya mi mamu eli esutie ma ye anya mi mo ma e o nya mi mo yo le ke ngwa ngo fa ma e ko e no atoma wa fu ma e wa fia e sai ye mo feli mamu o peli mamu mo be diguma bo be kre ble kla nu ati be wla e fanga be ni e ngwa so irika ko e na e ngwa so wa atoma fu ma e nya mi imo nya mi sranga be we ya fie be ngwa iti ngo fa be fa yo irika ble kla be fa be ble be sre be ma ya foto e be kre irike e a minha mo bem guanti minha cro se ma pobre deida isa wosu o ninguém danda mu ninguém papa mu fa ma e ble kla no ai a minha mo e kla isra meti asonu iti mama maleni kan vule ni asenai oni duma dan oni ayeile oyo esinya mieli titi Jesus du manu mo eso hallelujah ai kra ebonde ekuna eye akun ju engro ekun e mama ye nya mie mai ja ngro na e mama ye nya mie e ja ngro na ebonde la ye nya mie ase e ya e iwa ke mama yo o ba fie mai sike ya mie isire mo ya fie ngra mo vule nye me fa ye ile nye me yani oni ango bwe kule kama kunjwe wa yonti e mo e kra yelike bomo a efame reisu kande papa mu ingwa isu hallelujah nyamie mati aye kago anyani amu Jesus no ma kunjwe yongra mina yoni aye reisu maka vule yo nya mielie iwa anto yesile gwe be meme anto yesile gwe be mama anangama ambojuru be boflei ambojuru be boflei enya mie unzu ebo omlanya mie bola nglo pla isu iye omle yo unzu ngo okoto asiesu iye osiesie ma oto igire bo fifi okambesu iye ma ofuo iye ma nnemu iyo ma nnemu be igire be dio hallelujah le mui ewe nya mie nyunu akunwe waye mama ya tojwe mama ye nya mie e ya ele ase sa papa ngo ebenti na transe
Mama ikra etu ekru mama ya mie koni fatansa. Ndelenga Jésus deliminyo nguma wafanganyo na male asewa o Ndelenga nyane deliminyo nguma wafanganyo na male asewa o sie Ndranglo ne yo Ntrase ne yo Nkoto ne yo Na fitinge ne yo Fanganyo na male asewa osie Ndrango ne yo Ntrase ne yo Nkoto ne yo Na fitinge ne yo Anu mamo bela nyamye se likango ke o bela nyamye se be mama nyamye Anu mamo bela nyamye se likango ke o bela nyamye se be mama nyamye Kwasa mo bonyamye jilibe sika klolentio ya simanyamye Ye untulentio ya simanyamye Utretilentio ya simanyamye Anu mamo babe uglolanya blenga lika kunko kente benya mama nyamye be kratuma le Anu mamo babe uglolanya blenga lika kunko kente benya mama nyamye be kratuma le Anu mamo bela nyamye se lika kunko o bela nyamye se be mama nyamye Esi nyamye suma jona sika koni ni fulana kobo jasi fenklebe Iwa koma Esi nyamye suma jona sika koni ni fulana kobo jasi fenklebe Iwa koma Jona siwa di nyamye timiti dan Ewa kwa ya yizwe ngo jwe dan wa meyi Wa orele Wa fe ya duni ni fulana Yena na nyamye wa flower, alande fi kama. Anyama jona sika kroke, esi nyamye wa flower. Yena na nyamye wa power, alande fi kama. Kanza kroke yo, esi nyamye wa power jona siye. Kanza sia igo, moizi nyamye wa power. Jonas yena se kawa di kwo Yesi nyamye jirosyo Ayo sa oyo Yesi nyamye wa flower Alande fi kama Ayo sa oyo Yesi nyamye wa power Alande fi kama Ayo sa oyo Yena na nyamye wa flower Alande fi kama Yesi nyamye wapa alande bikama Ya beninja suko Nini fula Ya beninja suko Nini
Moi, et la miao, et wa molele. Et te bête dit en fille, miao, et la wa selele. Akrouye, foueta, eh. Nya krouye, foueta, eh. Et wa molele, le. Akrouye, foueta, eh. Akrouye, foueta, eh. Et wa molele. Akrouye, foueta, eh. Akrouye, foueta, eh. Et wa molele. Akrouye, foueta, eh. Akrouye, foueta, eh. Et wa molele. Akrouye, foueta, eh. Akrouye, foueta, eh. Et wa molele. Akrouye, foueta, eh. Akrouye, foueta, eh. Et wa molele. Ọ̀tẹ̀mọ̀ Yorùbá gbọ́, ẹ̀wà mọ̀lẹ́lẹ̀. Ọ̀tẹ̀mọ̀ Yorùbá, ẹ̀wà mọ̀lẹ́lẹ̀. Ṣàyẹ̀jà jọjọ́ yẹ̀yàmíà o, ẹ̀wà mọ̀lẹ́lẹ̀. Akúrẹ́ fàdà ẹ̀, yàmì akúrẹ́ fàdà ẹ̀, ẹ̀wà mọ̀lẹ́lẹ̀. Akúrẹ́ fàdà ẹ̀, akúrẹ́ fàdà ẹ̀, ẹ̀wà mọ̀lẹ́lẹ̀. Wakana,
Nyamie ma ekura. Nyamie ma ekura ekura o. Ekura o. Ekura o. Ekura o. Ekura o. Mutu meso. Wawa meso. Wawa meso. Wawa meso. Mutu meso. Ekura o. Ekura o. Ekura o. Ekura o. Mutu meso. Wawa meso. Ekura o. Ekura o. Ekura o. Jésus bain na yo kama srango sima kama yo le ngamo awie no be paja be gwa hallelujah na ye kama o tio be paja o be gwa tenge ma ya wie pa na ni Jésus be o Jésus to mai no et frère et celui-là Cephas Salem Kedesh et frère be wa yo le ke belende kan be fa o ma nyamemble. Bien, bien-aimés dans le Christ, je voudrais vous dire bonjour au nom de Jésus. Ce matin, nous sommes devant vous parce que nous avons été commis à une tâche. Et la tâche devait prendre fin depuis dimanche dernier. Et à ce titre, quand ça prend fin, nous faisons une activité devant vous ici, au cours de laquelle nous donnons certaines situations, certaines informations. Cependant, nous n'avons pas pu le faire à cause de certaines activités au sein de l'Église. Ce matin, donc, nous venons devant vous pour vous présenter un peu ce que nous avons fait, les difficultés que nous avons connues et certainement l'enveloppe qui sera donnée au second culte. Alors, je voudrais donc dire merci d'abord à tout le corps pastoral, à la tête le surintendant Daniel, tout le corps pastoral qui nous a conduits dans ce travail, qui nous a donné des conseils et nous a soutenus. Dis merci d'abord à tous les jeunes gens, à tous les membres des cellules, des 3 cellules, Sarepta, Salem et
Kedesh. Une cellule Nsangba Sarepta Salem on Kedesh. Kedesh, oui. Qui ont contribué vraiment à la tâche. Mon befabi, savez-vous là, ils sont du maïnou. Nous avons fait ce travail-là Et bien, il y a un direct du mensonge. durant 4 semaines. Après, il y a un gros coup. Nous avons fini. Et aujourd'hui, donc, nous voulons partir et remettre le flambeau à d'autres cellules. Et ces cellules-là ont commencé depuis ce samedi. Ce samedi, donc aujourd'hui, dimanche, ils vont continuer pour faire le mois. Et donc, à la fin de cette activité, nous voulons rapidement faire quelques remarques. Au niveau des cellules, en cas, je ne sais pas si c'est au niveau de toutes les cellules, mais en ce qui concerne les nôtres, c'est que nous avons des difficultés pour réunir les personnes. Parce qu'il n'y a pas assez de jeunes. Ce sont des personnes âgées qui viennent pour faire le service de nettoyage et d'entretien. À l'issue des activités, ces personnes ne sont plus en bonne santé. Beaucoup repartent avec des maladies ou bien sont pratiquement couchés. Donc, au niveau de nos cellules, en ce qui concerne nos 3 cellules, il y a un renforcement des personnes à faire. Le second point que je voudrais relever, c'est au niveau du matériel de nettoyage. Le matériel n'est plus adapté au travail. Le matériel est vieillissant et parfois déchiqueté. Et ce n'est pas vraiment rentable pour le travail et c'est fatigant pour nous. Donc il y a lieu que ce matériel soit renforcé. Je crois que si cela est fait, peut-être on pourra mieux faire le travail. Au-delà de sa difficulté, il faut reconnaître qu'au cours de notre passage, il y a eu une grande évangélisation. Et l'évangélisation a permis de pouvoir contacter 25 personnes. Et sur ces 25 personnes, 5 personnes ont donné leur âme à notre Seigneur Jésus-Christ. Si je ne me trompe pas, ces personnes doivent être au sein même du temple aujourd'hui. Donc voici un peu la situation que nous avons vécue. Nous pensons qu'au second culte, notre enveloppe sera prête pour pouvoir donner au peuple de Dieu. Voici l'essentiel de ce que je voudrais dire. Merci à vous et merci aussi aux pasteurs qui nous ont soutenus. Jésus du maïno, le ngai cloquet, et si any anga bonnet, ye beni ye besue anyanga. Ati au fueneo, ti oswangalu rule clio. Sa ole gasoma isio. Au fueble. Sabaka fo manya mieo. Sati asono fuetiti, asupenusien o yafien. Sengene ani yesue. Asono gasoma isio. Ma ebonde e sobenu sene ma e a ofue mo beguase blengo e ma esesi e yo le ka ele mo kwe no biase eso ati eso nti efle ni ama eni abla ndri amu Christine ye wa bo le mo kwe no biase ofama yo ko ba ma eso no oni de bo. Alléluia. Alléluia. Nyamien invle ngle mwi nyamulike emisan Jésus-Christ idumanu.
ye eni anga kusube o moi bobe kula ba mana ya wali kaule sange be suwe sunya mansu e amulike Christ Jésus du manu yali ka kungonga amuole nkusu manyamie yamvwesile iba klole israele oniamutran famille Jésus du manu ye esu ele mokwenu jasimu besu nde mone boti octobre sraichemba nu jasinga bewe sanumu isonti maya kundantranwa kwena echenu likawle etraviase posa sombe kula kakie yakunda enyamie sulenu alléluia sien sa oufle ngabeole baba pasteur Kra Daniel iwa maye kula esuti ke sa blemvle nuai asonu se maya kpaswa dan kuole bo bele anya so be ya ekula se aiman botisranga ichemba ancien yam soklo ye be ya anya dan sonyo isonti be yili tani potani soy ivie ole se san kula nga boy won otinu nde okra ko e baba pasteur ifrua masetra fo ejuma di ole lo tani sikun oti kotokun na yesa won fa bokun oti kotokun bruni nyon akpaswa direction des cultes biama nyamien vle isuti ke anmasin ke yaliwa ya ken ewi ke oeli nyeme isonti blengali eko na ya kula siesie sa so ipa na ekura ekun wa gyo nyamie isule dansonu ya boduma iklelebo ka sonu wa grai onga bo awon pata nsan be insu tranle atranu vie siesie wa o ngwalo ma eboduma klelembo kwa na siesie wa nwa ipa yese awon masavie ore kusu akura weni abia nglan borisi ihun anze eni abia ya Samuel ebe banga boye wakachi nde ikrale akura nwi ihun ye akbeba ba mi akpaswai be su pengbe iwa ma esimu be kura be suti ke be lesrele wa fan yesre wa so oko nwa melika besre beswan arobo kungumu bebo besre be fama envle ye esinga bokusu ke obali nyami ejuma dile po bwedewai anmasin be fe clearly ke oni esimu ye be dijuma kokun wa so efa eson e baba so ibo alléluia ye be srele so aiman ke be se ke ndoso anu do bluning grind be yawa ye be sre nyami sonyo akpaso akungbai iwa ma esuti ke eni anga boy ke e asonu be kakin de krebe bo be dilile bele be anya ye anya soy monengo abalo botisranga ichemba bluni nyoy ye eni asomu be di be chen dan sonyo akpaso anga kusubo belie eni aviemewe afiwa bakla omo sukru kanzia e kaklaka sanga won so klele anze aso kangale eni aviemeole boy be uka eni asomu isonti be boli be du maklele mbo du madu klele so otesu iunsu ye be akpaswa isukwe iwon be klanga mo ba klebe du ma be suti ke be urule obuebo aiman kisie botisra nga yo nu e chemba nsien ke be se ke ndoswanu do bluni mo kwe be ya sonua ye be kle beliki sonyo ye be ya ure ye legbon fleni talwamu be an ya swalie lo ye be ya o tranga bokusu awon tranu vie sanga na klodumai atekura tekle oduma ande tranvie won o klevie sanga ke be kande so ohun me ure pa se awon like akura usa enia Zakari iosu anze enia bia inyas akura usa osu anze kusu animero ngabo mama akura afa pokun sa flesu bejiji nu be kleo 07 69 57 09 85 ça fa numéro soy aflesu bejiji sak papa viemenu be kleo ngalie oti sanu flanle e mami be akpaswa be sukpe iwama e momekra esuti ke aima kisie boti octobre strai chembansien e be sekendo swanu dobluning blanc anjao asonua isontima enimu emiai na etranja iso ibo kaka akpaswa ngoson jardin de den be kusube wama esi ni eni ngabe uruli ajanu bo be ajanu urule bleli soy be uruli nu zie sranu
anze utu anze septembre ngoviele belebe ajai i anniversaire che isonti be kula somu be blenga be siesie octobre stranganu be nyamama iche sange siani nie nga be uruli ajanu bobi be tremble so ibo oni fata ke be tani sika koto kunyo ponu ablan ko ina ba siesie yi ementi be tabli ngwalo se gira amukula umbe un ngali akusu otinde eflanu atiti isonti ma nyamien vle isuti ke be kula ngabo se majuma tre bluninyo anfali enveloppe vie sangelele nde ania kula fa ba mai ke chele me wasi ma ifa egwe igbogbonu anze kusu e kula ifa ko pastor ifrua ma se trafwe ijuma di urelo oni avie kusu wa bolele ke be soja simson bolay ania kula fama enveloppe vie c'est accession question awa favie eni angabo ebe session ya service d'ordre akula umbeun na ba ma o enveloppe sonvie direction des culte akpaso akungba wa manya miemvle isuti keje gale ngabe o asonu anye sesiele ngo ole boti nye menyele question strakula imoneke kasien otiti dele moneke isonti ko enajuma so ipa ngamo di yakula ya nwinye me oni fata kesien ma eni ankrakra boy oja symbole blenu floni akun poku ni bla kesonu ma wati nyamie inu ande ko yo na ikusu osiesie un no kra so nyamie inu nti hallelujah akpaso akungba iwa ma nyamie mvle isuti ekun ke sien ngabo esuisu estre wa menu elike klelenu ke mo nyamie nkloe o va isran papa mu ble enti o siesie ble ipa ko yo nani ke somu e ya wure nsonu na ya kura anyinya miesulenu isonti jole ke kura ke bese ke ndo so anu don sie ni bue bo faju do ngran e yawa oti benga boe be wa besu makpai besu kru sabai be kreolike na wure ukale onu mlake kura kusu ke bese ke domo tue bo faju amidi strelewa estre soin umbo ye ya ke kusu dokungba nga ifaja jole ke yake ejawa poku ilie nyamie yiwa we bo wula sran fanga osun sran bo oyo masran yiwa we nu na wure o ukaye o jisa papa mengluwa okle ma e black mangba afina wure ukale onu hallelujah yeah akpaswa nga kusuke sato esubo be ni elikae be wa manya miemvle isuti keke uruli octobre sranganu kofi anumasi ikenklikli bojunde mone boti ikemba nu kale tanile fi onumale isonti oklate kanwo sanu fanani anu se saviole bo ahun mewle anze obobo asi okunke akasien kale tanile nu e baba ni ema mi vie me ongwalo ma egra ke asonu vie eko umbeun ko na etani kale so na ngabo yo tibo tisiesie esuisu manya mie iklole yanvwesile israele onienuku triangle mu ke anjanga favie sanga ti abali waja o awlolo abali ke abana ni nyamie mbe yanu manya mie princie wonvwe no ja sa so menu amae Jésus du manu amen. Alléluia. Ye tani ngamo eni ablankende ikrai tani somu ye. Asonu tani mo. Si kunkolo kuna ma esisi una ke igra ke ma esi birolona efafa. Amen. Benyo liye netre ablani na ekengen iwa bluni na inwa woyo le mini mi mvle nufue mubo itie ma eklatu eklu efa ninge ngamu ema ebobo efanganu ninge kla fiwo woye amani ninge nga efa ima omo hallelujah eni abla insa amu Josephine Iwa osinya miye ola ya miya sengle mwe
le ke anglo ngo sinde nu yu nenyolia otolia unyale me nyamie yi anvo sile ni ba klo le nu nyamie di gwegwe ometi osi nyamie unye ola nyamie se onisika kotokunu eni abialie konaka Michel kusuwa osi nyamie unye oye nyamie mo oni ya lofu emi kula ye ola nyamie se kun le ke iyi ofiteri no klama oma ofa sika kotokun bru ofa si nyamie unye so e fe ma e kula e bonde e mama ya mie e si unye nyamie ti pa fa mai se ni blengo we waju ke ma nyamie dike ngale mo sande no lio nyamie ofa mani wo o ma koti nyamie die kan o nu blengo waju ke e fa ibe yun isonti ma sankun ofe yi iri ngo siesie di ko fa nyamie mo fa si nyamie o yengle mu boti brusu boti kluklu kele mai fabe e fali e kele mu ma e gao e la ya miase ne ngi somo fali be mani o is 5 ye 5 be imale mai ya miemo isre ya mi Alléluia. Aye guase. Yo. Gbogbo mo eni amba sisi le. Nga eni ablambele nu inu egwa ekluklo kiele mo. Ye nga eni aso amewesi le egwa ebrusu mo. Ma efa ebla. Seji kele ma eji brusu yo anyama chrétien mo Jésus wara eso. Eye kele ma eji brusu yo anyama chrétien mo Jésus wara eso. Eye kele ma eji brusu yo anyama chrétien mo Jésus wara eso. Eye kele ma eji brusu yo Seji kele ma eji brusu yo anyama chrétien mo Jésus wara eso. Eye kele ma eji brusu yo anyama chrétien mo Jésus wara eso. Eye kele ma eji brusu yo Souffre dans mo Jésus wara eso. Eye kele ma eji brusu yo anyama chrétien mo Jésus wara eso. Eye kele ma eji brusu yo Eye kele ma eji brusu yo anyama chrétien mo Jésus wara eso. Eye kele ma eji brusu yo anyama sufa mo Jésus wara eso. Eye kele ma eji brusu yo anyama chrétien mo Jésus wara eso. Eye kele ma eji brusu yo Eye kele ma eji brusu yo anyama chrétien mo Jésus wara eso. Eye kele ma eji brusu yo So fuera na mo Jésus wara eso. Eye kele ma eji brusu yo anyama chrétien mo Jésus wara eso. Eye kele ma eji brusu yo ma efa césarien fame Jésus ya okakeli eso atanga bo yinyanye sikania kunge surale watre sofwenso Ma eba César fame Jésus ya kakeli eso. Sangamo iyame sikanya kunge surale wasai sofwenso. ma efa césarien fame Jésus ya okakeli eso atanga bo yinyanye sikania kunge surale watre sofwenso Ma eba César fame Jésus ya kakeli eso. Sangamo iyame sikanya kunge surale wasai sofwenso. ma efa césarien fame Jésus ya okakeli eso atanga bo yinyanye sikania kunge surale watre sofwenso Ma eba César fame Jésus ya okakeli eso Sangamo iyame sikanya kunge surale watre sofwenso Ma eba César fame Jésus ya kakeli eso. Sangamo iyame sikanya kunge surale wasai sofwenso. ma efa césarien fame Jésus ya okakeli eso atanga bo yinyanye sikania kunge surale
train sans fouet. Eh, ma femme, c'est ça, les femmes. Je dis à Katreli et ça. Slangamo, il y a des cigagnas congrès. Sourale, ma train sans fouet. Eh, ma femme, c'est ça, les femmes. Je dis à Katreli et ça. Slangamo, il y a des cigagnas congrès. Sourale, ma train sans fouet. Nyamye kroka e melike wa fa beniso. Enya ekrula. Nyamye kroka e melike wa fa beniso. Enya ekrula. Ligena. Ebu ya kroka e fame yotipa. Ya e fame yo. Na e krumbasu. Na e nyalesu afisanga. Omanya delike ekru feso. Ekru jango. Nyamye kroka e melike wa fa beniso. Enya ekrula. Nyamye kroka e melike wa fa beniso. Enya ekrula. Ligena. Ebu ya kroka e fame yotipa. Ya e fame yo. Na e krumbasu. Na e nyalesu afisanga. Omanya delike ekru feso. Ekru jango. Nyame kroka e manike mwafa beniso. Enya ekrula. Nyame kroka e manike mwafa beniso. Enya ekrula. Ligena. Ebu ya kroka e fame yotipa. Ya e fame yo. Na e krumbasu. Na e nyalesu afisanga. Omanya delike ekru feso. Ekru jango. Nyame kroka e manike mwafa beniso. Enya ekrula. Nyame kroka e manike mwafa beniso. Enya ekrula. Ligena. Ebu ya kroka e fame yotipa. Ya e fame yo. Na e krumbasu. Na e nyalesu afisanga. Omanya delike ekru feso. Ekru jango. Baby manyamye to o eh. Nyamye to o eh. Akoto paru se kabeja nyame to. Baby manyamye to o eh. Nyamye to o yo. Akoto paru se kabeja nyame to. Wakama ngatwari o eh. Iso manyati o yo. Akoto paru se kabeja nyame to. Kaka o mangatwari o eh. Kaka o manyati o yo. Akoto paru se kabeja nyame to. Sekwalu mangatwari o eh. Sekwalu manyati o yo. Akoto paru se kabeja nyame to. Baby manyamye to o eh. Nyamye to o yo. Agodo palu se kebeja nyamye to. Esi nyamie awon juenu yesile nu ichele ni eblusu ya fagwo gbogbonu yele kai won wule ke engwanti waliye ye satini nke kula oti waliye ngama mamu ya fasi onyuru nglemu ngama sonu rasu yera o mabesu mabenyo anu amu betike shezidu manu amen. Anangama atida akra ayonyeme aole tititi onyuti nyanyanya ngloloni asiensuwa ngekra beti olie anangama woye ati famienio ao ningekra atisu haleluya lewa juke wafanga yenye miefati boesi idangoti ikrale ngokra itimi ngole eyinglo ekan malika kra beti
Ah
Nyamie mo awe fa yai. Mo kulare njira mo siere bla mo timi njira. Mon maman betra o siele dans ibo. Oh sia nyamie. Atikpa dan benyama onsu. 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 Ma nyamie wa kungoti son enfants. Oh bonda maman Jésus. 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 Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Ma nyamie demande fouti. Alléluia. Nguken gwa kulare ko ngwa Yesu. A unjwe ko jira osu. Baile ko jira osu. Sumale ko jira osu. Nyanjire ko jira osu. Moaye ko jira osu. Je maye no. Ma ejira osu na ikanga nyamie ndai. Oti klewa zonda tre bruni san. Iwa bruni sien. Oni iwa bruni so ikanga ejire I avide. Nyamie ndai sike. Na ule. Stranga osu. Stranga otima pa besume otima pa trema imi. Yes, stranga besume tima pa trema stranga osume. C'est ainsi ça soin na anfa besui amuli asutiye. Amen. Maya miende rao sous sa fond. Ya igwa se clama. Alléluia. Nyamie stranda ndamon. Et si nous avons besoin de faire non, nous avons besoin de faire je ne non. Mais nous avons besoin de faire ma anglo ngai oyo moye anglo oyo paile anglo oyo surale anglo oyo alaji anglo oyo jojoele anglo oyo fonti anglo je ne non. Alléluia. Pierre passe frère mewa Pierre mewa. Moïse mewa. Jésus mewa. Mamiara osu. Enga ete usieno esike ekokura e usien isuba. Nglamo e atinya miende eni emi eurasa. Beko ela miansi ni asonu ikekri wa vie. E baba ingoya mulike. Ye orenu afama nyamie invlike onjwe otran yesu. Ye ela nyamiansi. Anomansi etrani yesu. Yere ka jajala ngami fawla isran jan isan mo fasiri vle nyunu anoma sif ya chen oti I nyosu yole nyame ma oili klama oili pa eli sran ya na sran no etika egwali su afikun osini adwa so kole se amia ukai chen kunju sa ba manda na adwa asu jama tran le kun yele ke sran be se be ba afinya mie su de jama dandamo hallelujah ma mi ra osu abuba un kan su paja onke Avoir un cas sur moi, on fait. Aunque anyamia sur le kachi. Aunque qui consu yanguano. Nakin ken to sanga baba ese wasu so. You tresor ya nukba yet digman kwa you titi. Hallelujah. Nyame de nga etingla mui oti be. Se enwe tondu mai ese ke akunjwe nga mo esranga mo su si efwe konsui odi. Akunjwe nga mo esranga mo su si efwe konsui odi. Stranga moya souci foi consu ande mi consu ande famille consui ils sont strang akunjwa ko no moe o ya won ba no we ngwan no moe odi sa ngate ma e kan sorry e akpaki no nyon e yi no e kokon esu ni emi esu rasa nyamende ga e kan ni zan d'être brunisien e wa brunisan e wa brunisien oni wa bru oni soi oduma selike Stranga moe na ore stranga o besumei otima d'entre mi ye suma fuentia d'entre ma stranga besumei lei okreke stranga mo besumei oni stranga moe osumai ngbache se obe afien ngatemo oka krunjwende ya walie imablu ni sonoi enwi sange stranga mo besume oti sonson fwe besume mo oti ka idie ogeno stranga ya jale no mo okodi stranga inu ajole okan stranga inu ande obo stranga u jasi
enregistrant soit un sanglo. Soit c'est besumé que quoi? C'est un assumé ici ye fao. C'est un assumé ingalien ye fao. Que quoi akunjwe kon o ingwen no? Afile que isko kansan dankon iunde. Isko bosran dankon ijasi. Isko kansan como tinan de l'ingwen no siei inde cresran. As stran son fangalia kon favore isanu. Que stran son bobo si que stran dankon. Ya suma mi isom bobo na moi kole bobo isom bobo ok man stran amwe basumei I akunjwe ke minga nti stran kengasa ino ujofwe. Minga nti stran kengasa ija simbofwe. Minga nti stran kengasa iunde kanfwe. Sonzo fwe ba eti boye nyamie ofrelier ke edi juma bo odeli ni moja san bo fa e fa wre ya an gwe ofrenu an gwe so boye oti dantra ngamo oseni anonse lai noi boy so ngore nyoma eni nyamia ka kisra moa oyuma sranga nyamia sumeni ke oblano adesra moi eni ka kisra moa okache ni a kpengben okache defu okache siefu oyuma sra soy I jasi fenga mo oya jasi suai okai sanu ke ewona ekoka kusuma yemende se kenyo eminya mie yosi emei inglolo asie suanio o mastranga mo oti isonson fwe boye osko kande soy boye osunie ya jara sutui boye sunie same susie sie sra soy like clicking abe ingwano yele akunjwe urase gwale sirire sauniti afiti sran da konwa ujofwe sran ba ujoma famie no mwatu sran ba ujoma famie no ye na sran ba be yike ujo famie no sebe yake ujo famie no be lafiasu be siyo be si angulele be si Quelqu'un me fait ça, j'ai simbe rasano asu kiei asu baviesu asu guasu ai be clan kenga be fabe se be fabe kan be kredi onsa eti strang ba ujoma famie no strang ba jama strang dan I ajale no cheche strang ba be na ke strang ba ti strang o sanga na strang ba be sumeke gbengben nya uye inwenyo ajene ijano na akodijumanga strang ba be sumeso Kokuna e fen moteka akunjwende ke akunjwenga onuke enati emi inzoli nga fakre isum akunjwe yele ke nga mo fikana sa ke mo srang ba ujoma famie no boye kusuma nyamie delie imoja san no bo fa ifakachi ikruba mu boye ni e atra ingwa ufre boye sui boye ti dan Bolike fin merci obu amu onimi sran. Alléluia. Obu amu onimi sran. Nya kay julay. Kay ngamen kay ko julay. Il faudra que achi sule. Sangati achi afaka achi sule. Yele ken yu afanga afa tikenga olay. Sanga kemani nyamie iwa amoka kisran moi. Bo inzolien so anatinti. Nyamie mawakati nyamie dai inu ojofwe ijanu jinafwe o manyamie wa ese wa bu osran wa wura osranu wa yo osran dan se sran ba ojoma famie no a se sran ba boma famie ijasi se sran ba besume me ike okokan famie ijasi kleklon azufwe yo kanzu kleke se eti sonson fwe na esike nyamie delie bo esu suwe nyamie esko enyinu esu suwe nyamie efaya ngona efaya me ofara ka esike kanzu nyamie bu esran dan itom isonti ma isoi o ma akrunjwe alleluia ma isoma wo akrunjwe ngoma yele ke ati nyamie danku inua ujofwe akunjanga fara kati yele kati nyamie danku I son fwe
Professeur Kebe, tanima droit d'auteur, non. Il went en son zombie. C'est quoi ici? Il y a la sous la flèche à mi-moi, à faire teke isu, à faire amourer à faire main. Na à son zombie. Agneli en soyo. Mais quand nous sommes vieux qui nous c'est, en wani en soyo, il faudra qu'attendre tikale. C'est what attendre tikale. Why nous ça mlano na betraoy, il que wa akundai. Eh nyamie. Il que why c'est wa sans vieux i akundai. C'est quand il que ngama elina c'est il ko fite zu gwa boli ka viena il nga elinya elina wa sreme na wa menu asana ma wanti be kura ra biso aso bobo be kura ya fifi ikura man de yele ke ilia bonda mama mi yele ke ilia nia crossra yele ke sra ngwe il se ilikia yo qu'est-ce que tu as ça? Il y a. Ça va être vieille. Ça va nier soit vieille. Srei. Mais ma wanti. Mais tas lolo. Il y a qu'à faire duma. En ces satin zoli. Afin et soli kemu. Il te bobo ese. Il ma wanti. Wanyamie Jésus c'est que. Il ne sait que stranga mo ebe soumet tima d'entrama son enfant. Il y a stranga mo au jo famille noise. Il y a famille jano tima d'entrama famille bobo. Il y a cette sonio siani niamo. Nia nyamie wa amwo ansonzomi anatinja jalesu benye yefera ke nyamie sulei o yakunu jwalikio benye yefera ke Jesus sonzolei o yakunu jwalikio benye yefera ke nyamie imamarei o yakunu jwalikio benye yefera ke ifai die no benye yefera ke ifai die no benye yefera ke na hu nyamie sulei ke trosa d'accord que a fait vieux ça que nyamie mie ekplalo ça sanga eunke like fe urase gware like fonti like nga moyen be okbe se be un fe gbanye nyame bu esran gbanye nyame ora eso gbanye nyame fa ora ikro gbanye isonti wo ba wa ndo so azangra mu yen but Christ Jesus ison foi diakunjwe kenyo o ma watike asonzon yi diakunjwe ke ma watike anye ya jarenso diakunjwe ke ma watike ayeke krosa diakunjwe nyame isure no diakunjwe ma mi sulai oyo akunjwe like mo yo akunjwe like fadi yono fa Jésus diminua o eh fa Jésus diminua na Jésus a demi fa Jésus diminua o eh fa Jésus diminua na Jésus a demi o million diminua o baba mouye fa Jésus diminua na Jésus a demi eh nana nyamie nyodoli mio baba mouye fa Jésus diminua na Jésus a demi fa Jésus dit oh non non Jésus a dit oh fa Jésus dit oh non non Jésus a dit oh moi je suis au noir diraliqué fa Jésus dit au noir hey non non nyamie glory wa o mi baba fa Jésus dit oh non non Jésus a dit oh Jésus tu as liqué dans Jésus tu as liqué famille Jésus glory wa o anyama mwe fa Jésus dit oh non non Jésus a dit oh anyama mwe fa Jésus dit oh non non Jésus a dit ouais fa Jésus dit minoi oh eh fa Jésus dit minoi non Jésus a dit mieux. Alléluia. Jésus t'y est liqué dans amen.
Jésus, tu es nous et amen. Jésus, tu es famille, amen. Jésus, tu es deux fois, tu es clofouet, tu es nyangi fouet. Fa konya mienso. Ma enya nangamangwa. Ma onya mienno. Ma diala dia. Ma enya kraleo. Ma ba. Ma ba timid torio. Mama mana nyolia eli. Sati son enfoué. Moi wa kunjwa likida. Likenyo sunga ma yesu isui. Inwa ma dia kunjwe. Nyamien denga mo edisu engwanuti ma dia kunjwe. Inwa se anfa ndenga ma kankre anwa se anti sona anfa sui amulia suti ye. Ngate kan kunjwe ndenya ule. Inwa se ngamo ti sonde boy ofa su ilia suti se oti ye. No nyamien denga be disu bengwanui oti akunjwe like moa like. Kabese kasra kun lia suti ye besu rabeno abemao besu bomo abemao besu suzu paile abemao sranga sake alia suti ye yakundantik ba aon isuzulentik ba aon isuzulentik ba aon sranga sa alia suti ye sranga won iwatenu abui sranga won ibo sanza ivie olikavie ikaon de tete sake sranga sake alia suti ye nyikleke kundeke ae ba Aikba, yameseke alia suti ye. Omanya miende nga edisui otie akunjwelike. Nyamiende akunjwelike. Wawe tengwe na masrambe unyamiende kati trosa. Isu fare tikikri mboko. Iti wafa kongboko che. Ndo swai itimi sontoli anza ngremu timi sontoli. Ngremu itimi sontoli. Siene nyamiende sutile oyo akunjwelike. Oyo ala jelike, oyo fontilike, oyo nyanjirelike, oyo suralelike, oyo kuralelike. Moye so je de maino. Nyamende ti akunjwelike. Siani nyamo nasra ku nyamende insudilesu. Nyamende nwesanga mo tindenga monka ilia suti ye. Moye ko wangre mu ye. Nga wangre mu yele nyamende bomangwai. Nsura afanga anyama. Nsura afanga Baba, mami, nsura afanga. Kek priai, onya mienga asu iwenyo. Sranga diminu ande su ilia suti ye. Ikreke nyamenda insudile nui, kurade ni surade awe isi. Wafanga yamie sisi, sranko ingwen ye, ofinu andenu, awe inu andenu. Sranga kuranga asu nyamie, boti ison zonfwe, boy odisu akunjwe. Boy yamenda insudile no, odisu akunjwe. Sranga soin, ilia suti ye. Ye mando swanze gremu ye, mbaba, ani abia, ani abla. Minana, waba wai, siye. Olia suti, ye. 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 Ma nyoi bajaren tansu nyanso envieri. Aïe, nyamiendenti angwantio. Jésus a ou menti. Jésus a qui menti. Jésus qui est hein. Il veut se rendre à diminuer. Il nous a su il y a soutillé. Oba wa bon ça c'est boubou. On a assuré nyamiende. Kati nga su fale tikikri. Ma ça c'est boubou tchétché. Ngremu nyami awen su ka. Ngremu nyami wen sa ke nwa na sere ko. Ibobo o ka akra sui. Adin densu. Quand je juble ça ça kon zoli na sere ko o ka ça so ino yakrama. Ya sike o nyami isula efe. Nyami sula nyo fe. Nyami juma dire nyo fe. Nyami mama nyo fe. Nyami yeyile nyo fe. Nyami like mala nyo fe. Nyami isura le fe. Nyami nike me fe. Nyami sula nyo fe o. Nyami sula nyo fe o. Nyami sula nyo fe o. Nyami sula nyo fe. Moi on fait Jésus sula non. Mais on pas dire Jésus sula non. Dia kunja Jésus sula non. Sabe a fifi nyami sula ngwa ora se. Nyami nga sui itra no asie soa. Ifa uru nyami anyu nyano lo. Hallelujah. Nwo nyami sula. Nwo Jésus sa fa maso. Nwo nyami ikwale lo. Nwo nyami isula. Nwo nyami sula. Nwo nyami sula. Nwo nyami sula. Asukamawa. Akonya miesura mino ka onya miesu pia. Baye unyanzwe. Anwa on fa asiesoa. Ye nyamie uka adinde su adia kronjwe o uka azukwasi fete no akonya mieso.
Ils sont nati nyamie ikun sa ileno nati et transan yo leno et ezo fa nyamie lien ezo fa Jésus lien ngamo kuna ka yo ma yo ya ka soy ma diakrunjwe nyamie nwa nati san yo leno diakrunjwe nyamie nwa ya kisa chei diakrunjwe nyamie nwa krosramu diakrunjwe nyamie nwa mama mi diakrunjwe inwe kekre nuo diakrunjwe fefe nuo diakrunjwe itotata nuo diakrunjwe iwa faseo diakrunjwe kongweo diakrunjwe vianuo diakrunjwe nyamienti yolie makrunjwe kajolie akrunjwe kajolie hallelujah makrunjwe nyolie Jésus ma enwe aunjwe awa nana nyamie ngo afien o nana nyamie wo yanjano famia Jésus wo yanjano aunjwe awa nana nyamie wo yanjano famia Jésus wo afien o nyamie wa we wo afien o nyamie ndani wo afien o nyamie ndanya wo afien o famia Jésus wo yanjano nana nyamie wo yanjano nyamie ramso nyamie krale wo yanjano famia Jésus wo afien o Jésus, oh, ya fien, oh, yeah, Yamien Daniel, oh, ya mreno, oh, yeah, était Jésus-Christ en son frère, 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 oh, yeah, Nana Yamien, oh, ya fien, oh, yeah, Yamien Daniel, oh, ya mreno, oh, yeah, Yamien Mama. Amen. Amen. Nyamie mamu isonti ediakrunjao esue nyamie efe no ndenso o mai fanga e ole jwa vielie Jésus de maino. Amen. Nyamie sramo ani babani mami ngabe son ebo juma dire no ambla. Nyamie vle kurenga ma kliklolier. Ole me si ole me nyru o inoni dan. Keko ina isongwa ikurale ko ngwonu na ya sui ya diso akunje ke okunde sai okun okbeli like dan combat of amani. Bay fleke eni mi eurasa. Sranga beni be didike beni be no se. Be akundantikon. Be sunzulentikon. Be che be jajale no. Okun be natiri kaure. Se andenga enga ewe nyamye mayati na eni eurasa. Oti yakunjwalike. Kai bai esisi ya ngwana ni yengwan oko ediakno jwe ya enya fanga isu nyame we nyino oko sura le trema misu itina kai mimbe atrei kongwa kungba no aya akotomi wania esko Jerusalem iso akumi be mi wanzo be mi fifi
Bon, on va clamer yen. Oti mi unei. Inde, y'a un can clamouler. Croyanga, ot kami mojai, inde, bo anyene, ot disramo. Plek klokla mamu ya. Bo amu dik, bo amu noi, amu rak memisu. E uraga mawek mensui, ikpe mensuke stranga uli ma isusu isa. Sanga e uraga mawek mensui, mensuke kolala den timini fanganga mao I wula numa klosramo inde ekan. Yele ke Jésus mojai, o ima bisate onono. Jésus mojantima beni nyame bitra aingwe. Jésus mojanga wali undenga susulitima djwe. Jésus mojanga ma odeliye I kra undenga famanitima akachi nyamie I vle nyamie iwa. O makasi ga murak be misu ngalemu yenwe ebobe mone yakundano. Kai ba nyamie mani yengwa. Nyamie imojanti nyamie achinsate wa chemi. Nyamie klorimi. Nyamie tikpao. Nyamie tinzuko nyamie su. Nyamie ti yandenga we makachi nyamie wa. Ka bai akunda ngalemu yefara kai se otraono. Nyamie wa kandanti manya jujwele. Sasom biabe uye. Isonti siani niemu. Nglemu ba yali. Boti angrunga weno. Eni mi isawra lebo titi. Famu achi nyamie sano. Akanda kli nyamie. Asi nyamie ke. Oye nama bale nga bai. Oyo fonga ura leriki. Nama ora guasi. Ma isre nyamie. Isi nyamie esuba onyino ya ki fone ni temi krakra chei so inu fa ika ki orie ma e diakonu jwe sunzon nga sunzon inu ye ma e diakonu jwe ono ndenga e disu inu ma oduma fu ye nga mo asisi nglem nga ka fa mai ma inu ya ma on vrinya surale Jésus de ma inu amen. Anmasi wafanga ni emi ura lisanga mo ekmenyoli oti bled danga e fali inu ansile ile kati bled comme ifa ise ikpatali nyamie kokoli ete andeli wafanga mo etiti ye ise ye isu so tima yakunda tranwa emi kongwa kumanga betreli ofali kwa ngoma ni sukle dibi iwa kpanga we kame une inde kega moshi di nuclear bay we ovieli okunya menese ke olali nyamianse ko lali nyamianse yo bubuli no iwe amu ekenga sa black langa mamu yai lele mambale otoso esre nyamiesra evangeliste ado ke osre ami anangama ikantiti seke sranga wa suma o nyamie vie wa nyamie pa wa sume be bobe ba onyunu bobe ni be ula sai ayo ma be kunu jo okun be unjo be fom ngabo iswadi yawe rasu oduma ofu Jésus du manu amen. Ici ofali kuria mani su ngwal kenga okurenga nu o kami moja inde bo fa okpo memmo iti be kuranga be sate bo be sominu be sekanti be defwen mi moja tube sate nyamye umbe ka be na yema sate disa kokbe nyame be try ngwa ofre olali nyamye se comment ni so lali nyamye se ko lali nyamye se vieri okun ofa chechelibe ingwa munno Klokla mu jama mu noy amurakben mi wule isu esre pasteur Félicia ke postre nyamie esi klofo nyamie on den se ke bolini boambe mbojai be kata satenso be utusu sake ombo jali ba utuli bo songili wa kandansui o utuli ke ezate inunule itule nglebu kroanga boy so afa boy no but omo janzol yen ifa ki osanu yo san ke boy noy
Moi, je serai allé dans pas un grand sou. Christ Jésus, nous m'avons Israël. Amen. Sien, blé-moi ceci, et n'est pas bon, et à fa, on ici, un vlé, on se béirie. Y'a bien maman là. Mon clou, mon nous fidèle. Yeah, mon clou, t'es au gars ici qu'elle oh Jésus, Alléluia, Fangada, na, il est Fangada, Nyamie bois, Ibugano, Fangada, na, il est Fangada, Nyamie bois, Ibugano. Sous la fleur non, mais il dit carré. Alléluia, Fangada, na, il est Fangada, Nyamie bois, Ibugano, Fangada, na, il est Fangada, Ibugano. Amo kuka mudimie iduma, Fanga o Jésus, Christ Ibugano. Amo tugui kanvui kembangula, Fanga o Jésus, Alléluia, Sous la fleur non, Fangada. mais il n'a pas carré. Mille Fangada, Nyamie bois, Ibugano, Fangada, na, mille Fangada, Nyamie bois, Ibugano. Amo kuke, amo ko, Nyamie sou, Fanga o Jésus, Sien, ouvrez là-bas. na amoni Jésus be Alphabet non. oh Jésus, En bohémie, Yassi, Alléluia, Fangada, na, mille Fangada, Nyamie bois, Ibugano, Fangada, na, mille Fangada, Nyamie bois, Ibugano. La Nyamie ose liba muke, liba ni fo bule kongwenga. Amu asanwa ni bwa moja, yebye anju, Alphabet non. si amu tisu Bohémie, Yassi. semi, mumoja, semi, mumoja, semi, mumoja. Jésus-Christ est au souci fouet, oh bouliwa Alphabet non. oh toali En bohémie, eti Yassi. kale imba, Il est maïbalé. imoja san, oh deli eti semi, umoja, semi, umoja, Voyez bien, il faut que je non. Alphabet non. En bohémie, Yassi. Ekla, ewanya, akatwa.
Jésus. Obalike enyangwa. Enya eti. Eyokpa. Ambojasi. Likakura amoi. Amboimi jasi masambe chekwa. Bekoko becha bechengwa. Bekpa. Alphabet non. Amboyemi jasi. Mais moi nous. Nikam plapla. Alphabet non. Amouye Dieu. Amouye Timétique. Amouye Fonga Nyamie Isulanu. Amouye Akwe Nyamie Isulanu. Alphabet non. Amboyemi jasi mais au moins non. Yaga ambo jasi nei. Onyamera amono ndansu masambe koko bete. Masambe nyangwa bechengwa. Ici.
mai blana ye kela mo ifai la mi anse nene danga ya mi di wakanda ngamo liso yela ka bi la fi Jésus musique bilingue Jésus nous ya mitra wa bai moja wa komiti wa komiti wa komiti wa komiti wa komiti Jésus moja wa komiti alléluia mito comme les duits boyoi tout madame wa bai moja wa komiti c'est noti na ulenu bibie iatisu bini yedi anwazepa ye moja sanu otumi templakla wa bai moja wa komiti wa komiti wa komiti wa komiti wa komiti Jésus moja wa komiti alléluia mito quand vous les gueux boyoi nous madame wa bai moja wa komiti c'est mito tu baje Jésus yo mi pepe auka mi sake kremeno ofo mi kwa femo be kwa kwa mi umwa wa bai moja wa komiti wa komiti wa komiti wa komiti wa komiti Jésus moja wa komiti alléluia mito quand vous les lui boyoi tout madame wa bai moja wa komiti Omo mi ke klabo oni mi fata ye Jésus ya crouye danti mi di a crouye ka yanti oyo fe wa bai moja wa komiti wa komiti wa komiti wa komiti wa komiti Jésus moja wa komiti alléluia mi to quand vous les deux boyoi nous madame wa bai moja wa komiti nyamie klao ni eklole baba na ure be nyama unsu mlo 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 akbali ai itra menga no nge papa me kro 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 ngremu au kali ya jana ni esi akfali onde afa manie ya knuske obati famie dan eniwe urasa ela wase ngama otik ba moye krada timi fong ti akru dwei ma tran onvle susa zia jeje de mai no ma onvle un dwei fong be nya fong a ofre be suwa be obe nyino ye mo de man fu be ngwanu Chris ba oli bo chendi no mai no amen mai gwa sikan eu sukumba no ma eso ya ufemi no sien yo e ya momo di bale ah e ya momo di bale oui manya biera musu sawa e ya momo di bale manya biera musu e ya momo di bale manya miera musu e ya momo di bale manya miera musu oui e ya momo di bale manya biera musu e ya momo di bale manya miesa mwanwe o ouais e ya momo di bale alléluia eso enyama kwadio au pelagie au fin da ukra ma eso enyama no kai so nya benroa enyama pelagie bla bla kai flam nyamba ma eso ino ma eso no ya bare eso enyama ya ukwa ku Martin au fin da ukra e ko ma eso ino beba kebek pe no eso enyama kwa me kwa ku Celestin au fin da ukra e ko ma eso ino
Et nous avons proclamé au nom de la vie. En souper nous vieux. Et soyez néma yao adjoa Léa ofin boake mais soyez nous. En souper nous. Et soyez néma kona kwame ofin daoukro mais soyez nous. Et soyez néma Koli Kona Lucien ofin daoukro aïe. Et soyez néma yao aya Edwige ofin Jamé mais soyez nous. Et bakabek penou. Enyama ngale bakani ekawa enyama kwasi kwaku Boris mais soyez nous. Ofin Tiebisu. Et soyez néma Soro Vasnessa ofin daoukro eko. Elia bakani ekawa. Et soyez néma Daoré Afoué Elise ofin boake mais soyez nous. Abakani ekawa et soyez néma Kwadjo Amwen Julie ofin boake abakakawa et soyez nous. Et soyez néma Luku Aou Angeline ofin bois fleur bakakawa mais soyez nous. Yeah, et soyez néma Ngesan Chantal ofin boake bakakawa mais soyez nous. Mais susu. Yo e a mumoni bale. E a mumoni bale. Banyamira musu. E a mumoni bale. Et s'il y a Nyamien Isran, et Baba sur notre Nakra Daniel, Nyamien Isran, Pasteur Félicia, évangéliste Francis, et Baba SG délégué à son nom, Baba me clan avec son ébo du monde, nous Nyamien vle au moins, on est mabando mano et à mo, on est balai. Mon Nyamien, il y a un dieu au tramoussoa fond. Sambali maï, si elle est Nyamien, ya ou nous, ouais, et sous Nyamien yon. Angamba kan pe nu sanjiro e lofo melike angamba kan kawan kusumai sambali juma ngandiro na amu fiaso anja mungro na amu suemi juma idilenso so vie na uma ulie sre amina nyamia wentike sukleo na ikokora igwa isali kawrema ediemi juma siani nyamo kai opopo dewa ele zwe boysa amen manya miera muso mais là, bien sûr, brother, I will kill. Aïe, I'm sorry. E a mumoni bale. E a mumoni bale. Banyamira musu. E a mumoni bale. E a mumoni bale. E a mumoni bale. Banyamira musu. E a mumoni bale. Yo e a mumoni bale. E a mumoni bale. Manjezira musu. E a mumoni bale. E a mumoni bale. Oramos, we não foi a legenda.